можете зайти и увидеть, что они все спокойно учатся и никаких действий по поводу них мы не предпринимали. Просто так ничего не появляется. Почему просто так они начинают жаловаться и звонить нам, например? Мне лично платок не носить. Если самый под чепчиком смешно будет это выглядеть, да? И над вами все будут смеяться. Ну тогда дайте место переодеться, кому вы нужны. Вот девочкам эти слова вообще-то не говорятся, да? Вот кому вы нужны, какой мужчина на вас посмотрит, да? Вот эти девочкам не говорятся. Это оскорбление. Вы оскорбили за то, что они носили платки, вы уже их оскорбили, да? У нас есть правила внутреннего распорядка для обучающихся, в которых четко в пункте 4.10 прописано, что студенты медицинского колледжа должны носить в стенах колледжа и на базах практических, да, это больницы, медицинский халат, медицинскую шапочку, вторую обувь. И потом идет запятая, что для лиц, которые имеют какие-то определенные религиозные убеждения, неважно, христианские, мусульманские, иудейские и другие, они должны носить головной убор, разрешается носить головной убор белого цвета, да, поверх которых на базах клинических, то есть в больницах по-другому, они должны одевать медицинские шапочки. Объясню почему. Дело в том, что головной убор, пусть он даже будет белого цвета, но в которых ходят на улице, они, естественно, собирают инфекции, и это совершенно определенно нормально. Они же не стираются каждый день. И поэтому во всех больницах всегда носятся медицинские шапочки. Здесь речь не идет, например, о том, чтобы они в колледже ходили, допустим, да, в медицинской одежде. Именно в больницах. Они носят очень длинные дополые юбки, которые, естественно, на улице собирают пыль и грязь. И, в свою очередь, это, естественно, является рассадником инфекции. Вы знаете, что чтобы тут толку не ходить, давайте здесь остановимся. Siz nechanchi yil o'qiysiz? Birinchi, ikkinchi yillarda bunday problem bor edimi? Bu yil gina aytdilarmi? Birinchi, ikkinchi yillarda etak kiydingizmi? Bir kim birisi aytmaydimi? Требования санпинов были всегда как бы, но одинаковые, да, они всегда ходили в белых хиджабах, вопросов не было. И поэтому в этом году, когда вот пошли уже зеленые, парчевые и так далее, мы тогда попросили их действительно носить в белых хиджабах. Газет, журналларда, радио, телевидениеларда, хәзер медколледжда bu kız balalarının yavuluk kiyүүлерин тыялар ekan deb сөз чыкты. Чынлап та тыясызмы? Аңлатып бирегез әле. Biz tыймыйбыз, ләкин медицина специальности буенча кирәк медицина киемен киергә. Ок халат, ок шапочка. На самом деле, каждый человек свободен в своем выборе. Он свободен по-настоящему, но свобода означает определенную ответственность, и причем четкая должна быть ответственность. И если они выбрали профессию медицинского работника, это профессиональная ответственность. Менә бүгенге пикетка нәрсә өчен чыктыгыз? Нәрсә таләп итәсез? Бүгенге пикетка чыктык. Казанның медицина коллегияте каршына хиджабны тыюны таләп итен туктатыр өчен. Безнең мәгълүмат буенча монда мөселман кызларына хиджаб киюне тыялар, хиджаб киюне. Шуңа күрә без шуңа протест буларак чыктык. Безнең фикеребезчә, әлеге институт колледж аша эксперимент үткәрелә. Татарстан җәмәгатьчелегенең фикерен беләселәре килә. Әгәр дә без җитабыз икән, бу проблеманы әгәр дә без хиджаб киюне рөхсәт итәбез икән, хәтта шул кичкенә генә клиенттә, аны бөтен Татарстанга таратырларга мөмкиннәр алга таба. Бүген көндә без тавыш чыгардык. Biz яклап чыктык мөселман кызларыбызны, һәм бу сорауны алар чикләштерергә мәҗбүр булырлар дип уйлыйм. Менә колледжның җитәкчелеге әйтәләр, без диләр аларның яулык киюләренә каршы түгел, ләкин алар дөрес итеп киенгән булырга тиеш дип әйтәләр. Медицина таләпләренә туры килгән форматта киенгән булырга тиеш дип әйтәләр. Безнең фикер, безнең мәгълүмат буенча, безнең гәҗиттәдә чыкты ул, әлеге атнада. Анда студент кызлар аноним рәвештә сөйләделәр, нәрсә таләп иткәннәрен. Biz шул мәгълүматка ышанабыз һәм шуңа нигезләнеп чыктык. Менә сез менә әйтәсез бит, яулык ябынган кызларны медколледжга кертмиләр дип әйтәсез. Менә без кирип карадык, хәзерге вакытта уку бара һәм анда яулыклы кызлар укыйлар. Безнеңчә бу бары тик иҗтимагый тавыш күтәрелгәннән соң гына шундый ниләргә адымнарга бардылар. Әгәр дә без тавыш чыгармаган булсак, әгәр дә журналистлар тавыш чыгармаган булсалар, мондый кысулар дәвам итәр дигән фикердә. Алга таба бу тыю барлыкка китсә тагын нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Алга таба бу тыюларда барлыкка китсә зур митинглар, пикетлар оештырып, президентларга, хәтта ООНга да мөрәҗәгатьләр
эшләргә мәҗбүр булырбыз.